2012ko kontu orokorraren onarpena ala balogokio. Punto número 10. Aprobación y procede de la cuenta general del año 2012. Gaiago ekonomia eta ogasun informazio batzordean ikusi zen. Eta ona ekartzen da, onartzeko. Este tema se trata en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y se trae al Pleno para su aprobación. Zuzenean ez da idatzetzen da sartzen gara, bertan? Ez? Teresa? Leire? Ez. Beraz, bozkatu egingo dugu. 10. puntu honen aldeko bozka. Kontrako bozka. Eta abstentzioa.